Re go amogela ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gareng ga tse dingwe mo kgasong eno. Mayor wa Tshwane Dr. Maquarella o lebogile tiro ka gangwe. Kgetsi kgatlanong le batho ba ba latofatswang ka ditlolomolao tse di masisi tsa kwa Marikana e phimotswe mo lenaneng la dikgetsi kwa kgotlatshekelo. Mo metshamekong setlhopha sa Kaizer Chiefs se eletsa go fedisa leuba la go sa fenye sejana mo dingwageng di le mmalwa tse di fetileng. Madume ba gaetsho. Mayor wa Tshwane Dr. Maquarella o lebogile tiro ka gangwe diura di le kwa tlase ga di le 24 a tlhomilwe jaaka meyara. Dr. Maquarella o latlhetse seditse moraga gore kantoro ya Chief Registrar e totobatse fa neelane ka certificate sa maaka sa gore o kgonne go duela dikoloto tsa gagwe ka 2016. Motsamaisi wa masepala o ne a busetsa Dr. Maquarella mo maemong a bomeyara moraga gore a rebole certificate seo se go tweng ga se sa nnete. Dr. Maquarella o lebogile tiro gape jaaka tokololo ya lekoko la COPE. O ntse kwa manong a kwa godimo sebaka se se khutshwane mme go tletse ditsuatsue. Maquarella o tlhophilwe go nna mmeyara wa Tshwane Tlhakole a le malatsi a le 28. Malatsi a le 7 moraga mo o ne a ntshiwa mo manong ao. O buseditswe mo manong ao malatsi a le 2 moraga mo fela diura di se kae pele a leboga tiro. Maquarella o buisane le bobegakgang. I know that there's a whole lot of noise as to whether the letter is authentic or not, but be that as it may, the matter is under investigation. My lawyers are also on it, and they will be communicating further. O ne a romelela motsamaisi wa toropo Johan Metla certificate se seng sa nnete sa gore o duetse dikoloto tsa gagwe tsotlhe. Metla o ne a ikuela go setlhopha sa semolao sa Tshwane go batlisa boammaaruri jwa lekwalo leo. Kantoro ya mokwaledi wa kgotlatshekelo e netefaditse fa lekwalo leo e se la nnete. We now know that the Office of the Chief Justice has confirmed in writing that that office never, or rather the office of Judge Musa in the Pretoria Division, never on the 7th of February 2018 issued such an order. Puso e tlhakanetsweng ke makoko a le mmalwa kwa Tshwane e butse kgetsi ya tsietso kgatlhanong le Dr. Maquarella kwa stationeng sa mapodisi a Brooklyn. Currently, there's a number of things that leads us to believe that Maquarella is indeed not a rehabilitated insolvent. We have been calling for him to resign. The coalition has made an agreement this morning that we must lay a charge against the former mayor, and that's where we are here at the police station to do so. Dr. Maquarella o tlhophilwe ke ATM le go votelwa ka thuso ya EFF le ANC le maloko a sa itumelang a Action SA le DA. O bone di vote di le 112 le go fenya ntlhopheng wa DA Silie Brink. We thought he's an honest person, he's a clean person, he's holding a PhD. So that's why it was easy for us to work with him, because we have said from the onset that as the ANC, we are not interested in the mayoral chain, because we want to afford the smaller parties an opportunity to prove themselves. Gape Dr. Maquarella o lebogile tiro go tswa mo lekokong la COPE. COPE ne ya kgala makoko a puso e tlhakanetsweng ka ntlha go se senole diphiri ka ga Dr. Maquarella ka nako eo e neng e le karolo ya puso e tlhakanetsweng. Maquarella was for a year and some months the speaker. Under them, they never raised this issue that they raised immediately after Maquarella resigned. What we want to apologize to, number one, are the people of Tshwane, because he was supposed to serve the people of Tshwane and do that which we said, and the people of Tshwane as a whole said he must do. Toropo ya Tshwane e bontshitswe fa e tshwengwa ke gore kgang e ka ga Maquarella e sentse seriti sa Tshwane ya re e tlhoka go dira ka natla go busetsa seriti seo. Toropo e netefaditse fa e batla kgakolwa semolao tebang le ditshwetso tsotlhe tseo di tshotsweng ke Maquarella jaaka mmusa kgotla jaaka seno se ka nne sa gwetlhiwa le kwa kgotlatshekelo.
Pelenyana re kopile ditshwelo tsa gago tebang le potso ya rona ya letsatsi ya gore meyara wa masepala mogolo wa Tshwane Dr. Maquarella yo o tlhomilweng go nna meyara beke e fetileng o ntshitswe mo maemong a o maloba a boela mabane o lebogile tiro gape gompieno a se ga se ya methebolelo ya ditirelo go baagi a gona masepala o tla ba wa nna le meyara tota mme o tsibogile jana mo WhatsApp Ano se tsu direga tseo ka nnete tsa gore meyara a ntshiwe a bushetsiwe ka bushiwa pape a jwe ha wa mara hape e bontsha go sena bosiri se ka mogare ka nnetane e ama badudi ditirelo badudi ba tlo di krea kae a wa marilo tse di irahalang matsetse a setsona hape le meyara mo batla mo kreaneng he se tsu irala tsona tse motho a tsena a jwa ba boela se se direga go ka kwa masepaleng wa Tshwane se tlogana se ama ditirelo tsa badudi kudu masepala wa Tshwane bjale gona o ka re o shatogile go ba masepala wa dibapadišane seno se tlile go ama ditirelo thata ka ntlha ya dimpanyana tsa boelele tsa makoko a kwa masepaleng oa tseo di senang tlhogo ebile ga go lebege fa masepala o tla nna le meyara Mogaisi o re lebogela ditshwelo tsa gago Mopresidente Cyril Ramaphosa o nyaleditswe gore ga na leano la go tokafatsa ikonomi ya naga maitlhomo a go thaya lephata le lentsho la planning monitoring and evaluation beke eno ke go leka go rarabolola se go le jalo go na le bao ba nyatsang maikemisetso a puso a go ka tseela Afrika Borwa kwa pele We call the ERRP a plan. It's not a plan. Never mind how many times we call it a plan. Doesn't make it a plan. It's not a plan. It's a vision. It's a perspective. Where do we want? It's a dream. Correct one. But you need to say what are the practical steps to get there. Fana bua kwa kopanong ya ngwaga le ngwaga ya setlhopha sa ditherisano tse di ka gatogamano se di montholeng gogola. Mopresidente wa Maloba Thabo Mbeki ga o ka kgatlhano le mogopolo wa gagwe wa gore puso ya Ramaphosa ga ena leano la go tokafatsa maemo a ikonomi mo Afrika Borwa. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlhomile lenaneo la tsosoloso ya ikonomi ka Diphalane 2020 morago ga leano la tsosoloso ikonomi go latela manokonoko a COVID-19 mo ikonoming. Mbeki a re matsapa a dikgwebo di a tsereng go thusa ka leano la togamano la Phukwi 2020 ngogola la go thusa puso ga le ise le diragadiwe. There's been very detailed planning to realize these objectives that are in the ERRP. Why are we not then taking this business thing, discuss it as social partners, amend it, change it, whatever, and then we have a socio-economic plan. Go lebega go ka nna le thuso gautshwane irile go sale gale mo bekeng eno fa ne a itsisi kabinete e ntšha Mopresidente Ramaphosa a bega fa tlile go tlhoma mafapha a thulaganyo tlhokomelo le tshekatsheko ko kantorong ya bopresidente e itlileng go etelelwa pele ke motlatsa mokwaledi kakaretso wa bobedi wa ANC Maropane Ramakgopa fela bangwe ba re se ke supo sa gore Ramaphosa o a lemoga gore puso e a retelelwa. The DPME as it is has existed before and has, been close to the presidency, but the only difference is that, it has been bulked up in as far as, ministerial roles is concerned. Mookamedi wa Maloba wa Stats SA a re bomadiba be ba ditshwetso tsa puso ke gore ga e lemoge ditlamorago tsa ditshwetso tseno mo mathateng a naga e lebaneng nao. Those billions that are talked about inspire theft, inspire corruption, inspire all kinds of things because they are input measures. If the president said we'll create 6 million jobs in this year, nobody would go and steal. Le go tla re Afrika Borwa e tshwanetse ke go tla ka mokgwa o botoka wa togamano. Tona e ntšha Maropane Ramakgopa o ikanyisitswe ka la bobedi yo fetileng. Mo maemong a gagwe a masha gape o tlile go nna monna stilo wa Commission ya Bosetšhaba ya Dithulaganyo e sa leng e tlhangwa ka 2010. Mopresidente Cyril Ramaphosa o ganne go atlanegisa lenane la maina dikemedi tsa boto ya SABC leo le rometsweng kwa go ene ke Parliamentary Bosetšhaba. Mo lekwalong le le bonweng ke kantoro ya dikgang ya SABC leo le yang kwa go mmusa kgotlano Sibiwe Mapisa Nqakula. Ramaphosa o tsitsinya gore morero o romele kwa komiting e lebeletseng merero e ka ga ditlhaeletsano go sekaseka.
E setse e le dikgwedi di le 5 SABC e ntse e sena poto. Le fa komiti e re e lateletse dikgato tsotlhe tse di tlhokagalang, mopresidente o tlhagisitse matshwenyego a gagwe ka maina a mararo a tlaleletso mo lenaaneng la maina. The chair also clarified that the issue of 12 applied to the appointing authority, not to Parliament. There's no restriction in terms of how many candidates Parliament. Mo lekwalong, mopresidente o tlhagisitse matshwenyego a gagwe pele a saenela maina, jaaka a akaretsa a mangwe a mararo, go na le a le 12 go ya ka molao. O batla gore morero ono o sekasekiwe gape ke komiti ya ditlhaeletsano. Go ya ka lekwalo la mopresidente, monnastilo wa komiti o dumetse gore maina a mangwe ga tshwanela go akarediwa. Le fa go le jalo, mopresidente a re maina ano ke karolo ya tshwetso ya kokoanyo bosetšhaba eo a ka se ikgatoloseng. Kgang eno e tlhagelela gape ka nako ya kopano ya komiti e rulaganyang ya kokoano bosetšhaba jaaka ditokololo tsa palamente di ne di batla tlhaloso mo morerong ono. In order for us to hold the executive to account, we need to know exactly what is their problem with regards to the board and what did we supply to them. The one issue which was raised in the letter of the president is, one, the status of the people who were being nominated, whether in fact vetting had been conducted. Khabagare, mopresidente o gogetswe ke setheo se se sa direng letseno go kgotlatshekelo ya molaotheo malebana le tiego ya go thapa boto ya SABC. Re gatela pele. Tlhogo ya di-Hawks mo Lieutenant General Godfrey Lebea a re go na le lesedinyana mo dipatlisisong tse di ka ga morero wa phalaphala. Fa na eme bobegakgang ka lefoko mosong wa gompieno kwa Pretoria, Lebea a re go setse go tsentswe bopaki go tswa go batho ba le 160 mo doketeng e golaganang le phalaphala. Go tshwarwa ga moeteledipele wa disenyi tseo di latofadiwang ka go utswa lookwane Fana Nimrod Malambe ka diphalane ngogola go nopotswe ke mookamedi wa the Hawks jaaka karolo ya katlego ya lephata leno. Malambe ke yo mongwe wa bao ba tshwerweng ke the Hawks magareng ga kgwedi ya diphalane le Sedimonthole ngogola. Lebea a re ba siamisitse bothata jo boneng bo badia malebana le go thapa badiri bagolo ba DPCI mme jaanong ba simolotse tsamaiso ya go thapa. In the DPCI, we don't appoint anyone on senior management level unless they have got a top secret security clearance certificate. So we have received those. I think that you can see also the number of vacant posts that are remaining there, that they are very limited. There is progress. Tebang le kgang ya phalaphala, Lebea a re go na le kgatelopele e tseneletseng. Mo bekeng eno, SARS e rile ga isi amogele kitsiso epe ya madi a dinaga di sele a fitlhetsweng kwa polaseng ya mopresidente. We have 126 statements as we speak. There has been a lot of investigation, as we have indicated that no stone shall be left unturned. So we do not just indicate who is saying what, from where the witnesses are coming from, and what informs the next step. Mookamedi wa the Hawks a re setlhopha se se batlisisang dikgetsi tse di tswang kwa komishineng ya boammaruri le poelano se batlisisa dikgetsi di le 146 mme tse 4 tsa dikgetsi tseno di setse di le kwa kgotlatshekelo. Kgetsi kgatlanong le batho ba le 17 ba ba latofatswang ka polao le ditlolo molao tse di masisi kwa marikana ka 2022 e phimotswe mo lenaneng la dikgetsi kwa kgotlatshekelo. Se ke fa go santse go letilwe ditlamorago tsa kopo ya bona kwa kgotlatshekelo kgolo ya Pretoria ya gore ditatofatso kgatlanong nabo di phimolwe. We've always maintained that we are ready to proceed with trial. The judge also highlighted a few important things which to us are noted, sending copies of this judgment to the Office of the National Director of Public Prosecutions, to the Judge President in the Northwest, Judge President in the Gauteng Division sitting in Pretoria, the Office of the Director of Public Prosecutions in the Northwest. It's a victory for the workers. They now know that they will only have to wait for the review. Depending on what the outcome of the review is, they might or might not even have to come here.
Badirisi bangwe ba dibese ko Pampierstad kwa Kapa Bokone ba re ba tshwenyegile thata ka tshireletsego ya bone mo ditseleng. Ba re dibese tsa setlamo sa Phumatra Transport Enterprise ga di a siamela tsela ebile go le gantsi di amega mo dikotsing tsa tsela. Baai bana le bapalami ba re ba kgathetse ke dibese tsena mme ba tseka gore di tloswe tseleng ka di se maemong a matle. Lesego Owesi o re o le hlohonolo ha ntse a phela ka ha e le e mong wa mahlatsipa a kotsi e nngwe ya dibese tsena. Ba se ne tswa ko Pampierstad e tswa has battery e tla mo Pampierstad then hala ka e khepa bese ke ga ewa mo e leng gore re amegile ke ile ka robega letsogo. Sepolesa se ile sa romelwa ka bongata Pampierstad tsatsing lena ka mora hore ditho tsa mokgatlo wa ditekesi di tshosetse ka ho thibela dibese ho sebetsa. And we stopped another bus there and then Harikana mo another crash na le highly disc it was unroadworthy. We stopped the road until the traffic officers come. Kampanye ya dibese ya Phumatra e latotse bosetla ditlaleo tsa bapalami. Ka sere di bus tsana di dula ntse di etsa dikotsi ne le teng ke eo ke a dumala. And hat mathata mang ha o ka lebella ke sure go ngolo tsamaile Pampierstad ra lebelle seemo sa ditsela mo Pampierstad ha se itumedise. Bapalami ba tshoseditse ka ho thibela tshebetso ya dibese tsena ha fela ditseko tsa bona ka maemo a dibese di sa sekelwe tsebe. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Pampierstad. Go sa cricket mo kapteni Themba Bavuma o tlhomile Afrika Borwa kwa pele mo letsatsing la boraro la teko ya bobedi kgatlhanong le West Indies ko Wanderers mo Johannesburg. Bavuma o supile matsetseleko kwa gagwe mme o konoseditse letsatsi a na le metabogo e le 171 mme se ke palo e kwa godimo ya gago mo metshamekong ya teko. Di-Proteas di konoseditse letsatsi ka 287 for 7 mme se ke ketapele ya metabogo e le 306. Mogaetsho o gopola gore kgaso eno ya dikgang ka ifitlhela mo YouTube ka SABC Ditaba_dikgang mme o subscribe le mo Twitter re teng ka @Ditaba_dikgang fa tsebe ya rona ya Facebook e le Ditaba_dikgang_. Tsamaisi bengano di khutla fa jaanong re sutela ke lebogile kgaje ka ponelo pele ya maemo a bosa go ba re kopana gape mo nakong e tlang robadiwang.